chibai ule wen hi zun ni sang ni le som ni pani zirtom ni nia sipai le sipai anin ka hlum thu hianin bul han tan taila tanin tai region bopin base military lib zanga le somriat panga a sipai le sipai in ka pin mi pathum an thia ral thuam ne na tlan sia sipai pali te jinga mi pathum ka hlum ni in mi pakhate ro hima an zong na sa me ni som ni pakua khan tanin tai region bopin base military council lib zanga somriat panga na a sipai le sipai te in ti thiam lovin an ka pa sipai pathum a hunan thi ngal thu tual chung mi te ne na tanga ria tani lib zanga somriat panga sipai pathum ka phlum tu ta hi sipai palian nia an ka hlum nu hian heng sipai pali ta hian ral thuam pakhat theu kengin an tlan sia sipai dangin zui ngalin kara turi khobula sipai tlan sia mi pali ta jinga mi pathum an ka phluma sipai pakhatero aral thuam nen tlan chathai zelin sipai dangin lewang da pan zon mek thu tual chung mi tenan soi tual chung mi pakhat po in lib zanga somriat panga chunga sipai pali ta ka wangin sipai pathum an thi ka plum tu sipai pali ta chuan silai pakhat theu kangin an tlan chia kara turi khobula tlan chia mi pali ta jinga mi pathum an ka plum sipai pakhatero asilai nen tlan se thai zela an zong na sa tina soi lib zanga somriat panga military council camp hi Karen State ta haral matonga kal sipai thi tamna sipai camp pakhat ni in deputy battalion commander ngai po kenele tene na aral thuam ne lo in petoa he sipai kem chunga sipai te jinga hian ngai dan in ang lo tak takan ni hloma wangin anin ti boy fo ti ria tani pago khopuya akar din lo wang ti in police chief an kaplum pago region pago khopuya kar din du lo wang ti in sipai le police ten nimin pi ajun ni khat tlai lam khan police chief ti ha a an ka hlum thu tual chung mi ten khaten median shil chuni khatlai danga le chan vevel khan bago university bul traffic point a duty police le spaiten motor le bike te ding in an cheka chuti lai chuan police chief ti ha chuan na private car chu takin hlia in an ti dena mun pela dina wangin sipai le police te hian car kong khar hongin driver chun kam ngala car khal tu police chief ti ha chu amuna thi ngal thu ria tani to chumi pakha soidan chuan an ka hlum tak chu police chief ti ha ania aka phlum tu police ui chawle sipai ui chawta hi an rui hle nin an soya an ka hlum nu chuan an handapa police ani tian hre chaw mani mi le mani mi heti an han in tha tak mai tang hian minaran tual chungmi ta chuni phaise avana don tak em tina soya police chief ti ha ruang hi namdo ina phurto ni in achung ten fir an thelu don ni an soya pago kho puimi ten police chief thani chungchanga hian tumreng wanga thatan nen rin thu an soi hlomani pago khopuya mi pakhat po in kar kong khar hon sakin engma thu zot fia loven ka mai dana hian tumreng wanga thatan ni kan ti thayang akap tu te hi police an nia an ka hlum tak po police thawania azia taka om an thil ti hi tual chung mi nianga iran ka pa an mani mi le sa lo ni hlawa hei wang hian mi puiten noi chi azia ria tani ti in asoi ve thungani tan tang tang sipa operation nei military council sipai te len mai na bai ni in sipai som pathum an thia mien miu tang sipa po police motor len mai na bai ni in police palian thi Karen State tan tang tang sip ye to chi khwale ye to le kho inkar operation nei fir fiak sipai te nimin jun ni ni chun dar so pani le chan ve khan KNDO battalion li na le PDF tang kopten len mai ninan baya sipai som pathum thi in mi parukin hliaman tur thu PDF ten hena tang sia tani len mai nan bai nu hian fir fiak sipai thi hian ral thuam len le tein kable na sa hle ma se KNDO joint force lama tuma hliam om lovin an tol son le thei ti sia tania he in baina mun hi Karen National Union KNU brigade ni na to control area chunga ni chutiang bokin Sagai region Mimiu township na pechu zarat khuale kanpia zarat kho inkara Sagai region atanga chuak military council nuaya police ta chuna motor pakhat po local defense force group li tang captain nimin pia jun ni khat chunda ni le chan vevel khan len mai ni nan baya police palia munan thi ngal thu mongyo revolution force MNRF 10 thu chuan siam chu police motor bai tu ta chu mongyo revolution force MNRF ta kai suina in pentagram 5 point star te people revolution force PRF te people guerrillas commando Mimiu alliance brother poli tang koptani in tang rual pol te hi tuma hliam lawan tol son thai thu ria tani
rengun phakan suebu te yedle chau padawnga te venglal te dalan te le piuso thi pol te an vain mi pariat than ni Kachin State phakan township suat ang khobula military council taruat medlin saung kholal ong chawatelin mi palita chu mi tu ti hriat loten meni somthum zan khan an ka hlum thu hriatani meni somthum zan dariat vel khan medlin saung kholal ong chole apolte miu theta suemana le chotana ta chu mi tu ti hriat loten an thata mi palita hi piuso thi pol te training tur mi zong khom tu ten ni thu hriatani tual chu mi pakha soidan chuan an kunhnung suya phur sakin an ka phluma an ruang hi tlongai polten postmortem turin an thon an zawa hian piuso thi pola training tur mi zong khom tu tani an soya an tha hun hi zandariat khan ani tira soi chutiang bokin rengun dopong tangsipa po meni somthum pakhat jingkar khan dopong zeya tiri venga aungtira kong number rian na a military council report petu dalan susia an kap liamna taktuarin damdoi in lama en kolani thu hriatani tin Magoi region Tayat district Tayat township twin le khobula po meni somthum pakhat jingkar khan military council taruat twin le kholal bobomi na chu voihni ka ni in amuna thi ngal thu hriatani chutiang bokin Sagan region Suebu township ko khua military council report petu ni nge hriat matet pia chu meni somni pasari ini khan Black Wolf PDF 10 kapinan thian faya matet pia hian ko khua piuso thi pol ten hena report a pethina military council ten hena PDF te bom kamna mun ako mu thin baka to ong khomi poisoi lo ko elena chu piuso thi pol te thatir chungchanga po warning pek photo ni in azom dulo wanga then fai ni thu Black Wolf PDF te thu chuwa tanga hriatani tin Mandalay region Chowparang township Shoto kholal sowin ale anupui wawa thui te pani po meni somthum pakhat khan annu pa than ni thu hriatani pale township military council sipai motor somko le pani inzui te niruk chung PRA le Alliance Force tenan baina a military council sipai somli panga ayatlem lawan thi Sagan region chung alut firfiak sipai motor somko pani inzui ta chu pale township chung People Revolution Army PRA le Alliance Force tang captain meni somni paruka tangin ralthom lian le te in niruk chungan baina chuan military council sipai somli panga atlem lo thi in liam tur thanem takan ombok thu PRA te hena tanga sia tani chu niruk chunga firfiak sipai motor somko pani inzui beitu ta chu PRA sub battalion som pathumna te Myanmar Royal Dragon Army MRDA te Pale township le Miai township local defense force tang captain ni ti hriatani niruk chung sipai motor inzuian baina hian ralthom thanem takan mana wangin mipuita tanpuinan mamo hle thu PRA ten an thu chuan tar lang bokani Kale township na changkhua inkul firfiak sipai te local defense force ten ni chungan baina sipai pasari vel thi in PDF mi pakata thi bok Sagan region Kale township chimlam na changkhua angsu pan tempula inkul firfiak sipai te meni somthum pakhat le jun ni khat khan vakok CNDF le Alliance Force tang captain baina military council sipai pasarin thia PDF lama mi pakhat thi in mi pani in liaman tur thu hriatani na changkhua inkula na changkhua te nan miang khua le changkhua khua ate operation 19 firfiak sipai force za somnga vel te hi local defense force 10 meni somthum pakhat lailam le jun ni khat jing lamdar somvel kharan kapa hemi chungchanga vakok CNDF thupuang tu in kheten media sildan chuan nimin sundar som pani khan keini tangrol polten firfiak sipai ten kulna mun chu kan pan hnai zela kan kap anni lam hi force za somnga velan nia wangin an tam khop mai angsu pan temple chunga te pon lama ten oma tailam dar li vela kan kap le ni zanaro khachuan tuma pon an on chuak ngam lo he temple pia lok sikula in sonin an in kul le a tukin jingdar som le chan vevel khan voi khat kan kap le a kan sipai tenan mu dan chuan firfiak sipai pasari vel ka phone in an let thala an bopaka fu te an mong tamaka fu te pon kaini lam tangrol pol jinga kale PDF mi pakhat ral thum lian in fu ina thia midang pani po in hliaman tur te na soi firfiak sipai force za somnga vel te hi kalimio tanga operation nei in na chang khu an in kula tin na chang kho marlama force somsari vel le na chang kho marlama force somnga velin force anin chop bel le mek ni in
vakok CNDF ten thu chuan siama firfiak sipai tena kale township chimlam khuwa te lu chhuwa mipui chena inan halang bokin ram hnuai lama tlan chia mipui te omna lama ral thuam lian ka wangin kumngami no pangtelin ral tlan mi pali in hliamna takan tuar thu kale PDF ten thu chuan siam ve boka he firfiak sipai beitu tangrol pol te hi vakok CNDF te PDF kale te LDF te RKDF te le CDF KKG te anni kani township in kana sipai captain pakhat telin sipai somthum ayatlem lawan thi Sagan region kani township de se chang khobola operation nei firfiak sipai force somriat vel le local defense force te meni somthum pakhat jinglamdar kwale meni sompanga vel khan an kaptana arsi pathum bel sipai captain pakhat telin sipai somthum ayatlem lawan thi thu Dragon Brothers Task Force DBTF te hena tanga hria tani firfiak sipai operation te chu Local Defense Force KLG PDF te MPDF te Dragon Brother Task Force DBTF te Yoma Fighter Yinma Pin PDF te Spring Guerrilla Platoon te People Defense Army Yinma Pin tele LDF Tangrol ten Darkar ni chungan baya Military Council sipai somthum ayatlem lawan thi ti hria tani hetiarin ka hnu hian firfiak sipai ten John mangin boman thlaka Alliance Brother lama sipai pali in hliaman tuara Military Council lam thi le hliaman thanema wangin chundar sompani vel khan MI-35 helicopterin aron ka puya chuwang chuan Alliance Brother tangrol lam hi tuma hliam omno winan talson le thei ti hria tani Miang Township sipai captain pakhat telin sipai sompa sarian thi Sagan region Miang Township Tamasi kan khobul khuate haltu firfiak sipai tele local defense force te meni somni pakutlai lamdar thumvel kharin kapa arsi pathum bel sipai captain pakhat telin sipai sompa sarian thi thu Sagan district battalion lina MSPDF ten hena tanga hria tani firfiak sipai te hian Tamasi kan khochaka tanga khothlang laman panlain khoni inkara Sagan district battalion lina MSPDF te kai suai Alliance Brother Revolution Pol 10 group ni in thenin ral thum len le te inan ka arona sipai captain pakhat telin sipai som pasarian thia sipai somni ai tlem lawin liaman tuar ti hria tani chu in kana chu darka hniare nia wangin tangrol pol lamin ral thum tlak samlai tak remchang ala in firfiak sipai lamin ral thum lianin norwaka chu wang chuan Sagan district battalion lina MSPDF lama sipai yelina bawralin midang parukin hliamna waklawan tuar ti hria tani Tangrol pol ten tolson lai tak hian firfiak sipai lam in do helicopter lo thlenga Tamasi kan khobul hnai vela ral thuam lian tum hnen kap ti hria tani meni somthum jingkar khan firfiak sipai thi te ruang hi Tamasi kan khochak lama rem chandan anginan hala mipui chena in pathum pon hal sakti hria tani firfiak sipai te hian meni somni pakwa khan zarat kong khuwa mipui chena in somnga pariat le Tamasi kan khothlanga mipui chena in somli pathuman haral thu Sagan district battalion lina MSPDF ten thu chuan siamani khovel ram sangsanga mindat polin mindat CDF te hena tanpuina sum cheng noi somkwa parukan pek thu boy lakal zel Military Council operation awanga mani in le khuwa chu asana raltlan mindat township chung omtetan eitur damdoi le thil dang mamo leina na khovel ram sangsanga om mindat polin an tho khom Minda CDF tan an thon cheng noi somkwa paruk le point nga Myanmar poisa noi sang ni chu in bumna manga ti ching pedani thu hria tani chung sum chu India ram Mizoram state om NLD parliament member hlui pakhat rem tina in aizol om Myanmar lammi bank account thon lunia chu Myanmar lammi aizol om chu mangliana or ema tia hria tani chung ram sang sanga tanga thon India poisa noi somkwa paruk le point nga chu alak chu anu atlan bozuya khovel ram sang sang om mindat polin tatpuina sum zong zong chu mindat polin tanpuina sum zong zong chu bank account pathuma kumsang hele somni pakhat September thla khanan thon felveka mangliana ema tia hriat bok chu aizol zarkot veng house number A31 omania apa chu thantlang don khuwa pu rolena ni in anu chu falam kho chu akani poisa tlan bo pui tu mangliana chuan pian pui unau kwa in a upe berania anu pui ming chu lan in moi ni in kumthum mi fanun neya tunma chuan Indo Myanmar ramria kuwa tolin e zon thin thu hria tani chu poisa boina chungchanga ramdanga om mindat chu pol pakhat IMCO International Mindat chu organization a hroi tu pakhat chuan
ataka harsan na tok ral tlante ta na damdoi le eitur kan pek thailo wangin kan upa te le no pangten harsan an toka IMCO chuan poisa chu ema hne na tangin cho chin ti dan be chanin mule le ma chu an bai zel don ani tina soi chuti lain pumang lian alamin in soifiana le poisa man chu dan kim chang media lama ron thai lang ve ngal boka ani chuan chung sum zong chu ama pum bilala ka omlo thu le u ang ta na u nelin awale u ngain tan ma te pathum siat puina alak chuale pek chuani thu te u ang ta na phei chu ral thuam leinan cheng noi khale sing kwa a private car leinan noi som pathum le sing ria ta pek thu le an pathum u ang ta na u nelin awale u ngain tan ma te pathumin sum fayan lak zat chu cheng noi som ni panhi le singa ni thu te soya chuti rolin thu dik khiat chen tum hasalawa thil sual ti tu anga media in puna le in tim hing siana thleng tamai chu a ria thiam lo thu le thu dik ani lo thu te aizola chen na ina tanga tlan bo lo thu te englai po biak theni thu le thu zo fia theni thu te po a soilang bokani kumsang hele somni pakhat September thla po khan khovel ramdang om mindat pol pakhat CEA tan puina poisa thon Thailand poisa bat nuai ria chuang chu bum lo tok to ma se mukir le vekani mi te hiat lo senior general min ang hle chanchin lo ngai thlaila tuna Myanmar ram thunai na latu sipai ho tulu ber senior general min ang hle chanchin anu le pa te chanchin mi te hiat lo tak then khat mijima media ina pon so hian tar lang taila min ang hle nu le pa te chu u khin hle le dola mu te ni in tanin tai region thawe khochu kan nia an chena chu thawe phia chi kong mar lam veng swetang sa kong ending thiang an kho sathina thawe a thlen chuan chu in chot lo nge thina thunei na lak nu loka u khen le chung te chu ina te sahim na ngai to in a in son chhuat tir ni in tol chung mi ten an soya sarkar education department a thok anu le pa ta chu Magwe region min bu khuwa an sona kumsang kha zakwa somnga paruk July ni thum khan min ang lai hi pianga ano panlayan ko dan chu phuta I tiania mi pa pathum le mai chia pani ni in an unaw chu pangan nia ani chu upat dan in tota apalina ani apa lemjiak thiam u khin hlaya chu mimbu khuwa tangin Mandalay STDC Science School painting department director ruat ni in kumsang kha zakwa somruk pakhata in sonin min ang hlaya chu Mandalay Primary School aluta kumsang kha zakwa somruk paruk thlenga zir apa u khil hlaya chu education department atangin construction department a lemzia lemkerlam department a sonania Mandalay atanga rengun laman son kumsang kha zakwa somruk pasaria min ang hlaya chu rengun high school number 1 lata a azir zom lea kumsang kha zakwa somsari pania polria tapa sani chuti lai rengun an chena chu Sole Central Fire Department Court building pakhatan khosa general ni wena thunai na lak nu mi pui thil nei an chu sak zinga chu building in po chu tel ve ani polria tapas nuwa min ang hle chu rengun university a lolam zirin kumsanga skwa somsari palia military academy university a officer training weekly number som pakwa luta pin ulena azir zomani ano panlain thenom pakhat chuan min ang hle chu an unaw ti zinga lulul deuh berani ti in mijima media khila apa u khil he chu construction department painting director ni lai a pension don kumni vel oma department chunga anwai mi ten signature campaign nen heka wangin a hna chana ma se chuti lai construction minister colonel sengwena tanpuina in pension chu amuta thawani kumsanga chukwa somruk bania thunai na la tu general ni wena revolution council member lo ni to colonel sengwena chu kumsanga chukwa somruk palia revolution sarkar hnuaya Public Work and Housing Construction Department how to Minister Aron Nia u khin hleya Ministry Department a tho theina ber chu Colonel Sengwena hi nia Minister thleng ni chauta General Sengwena chu molamian khuwa piang ni ma se thoweya no panlain lo om thina min ang hlepa u khin hleya chu a hun top don lama pogo khuwa sweta lai nung lama in pakhata mi hriat to lo takina borala a thi hnuwa ama ne na lo in chu kha nei nian soi nu fa chu pui thiam rongbol tura in pek thu a thian nai ten mijima midian shilani kum khachungin sipaiten civil mi sangkha zaria somsari pariat tilhumin singkha sangthum zaria somni panian man Myanmar rama diklo taka thune na pongla ka ni atanga kum khachungin military council sipai ho ka hlum wanga poisoi lo civil mi thi ta chu mi sangkha zaria somruk pakhat omin
man tok sing khat sang thum zakwa som pangan thu Assistance Association for Political Prisoners AAPP pol chuan thu chuan siama he chin chiana hi nikum sang ni le somni pakhat February ni khatatanga kumin June ni khatlenga AAPP record la khomania ataka chuan chu ai puwa thian tamzo an rin thu tarlan telani Spring Revolution chungin voin thlenga man tok za chu mi sing khat zare le somnga pakwa ni in chung zinga mi sang khat le somriat pasari chu jail tan tiran ni towa chung tang zinga chuan kum somparian hnuai lam pahnih telin mi somsari pahnih chu thi turan chung thu relani arrest warrant chuwa wanga biru mi sang khat zakwa somsari pakwa omin tihlum tok somli pakhat telin mi zale somni chu tihlum to angan chung thu rel to ni lain tihlum tura ti chu mi zale som pathum thlengan to ani chu baka thune na laga ni atanga kumin sangni le somni pahni me thatop thlenga military council sipaiten diklo taka chena enan kalsak to za chu zaruk le som pakhat chuanga ni to thu AAPP chuan an tar lang boka Sakang Region Khin U Township Indainli khuwa chu military council sipaiten meni somni chun khan laipuya kapinan lu chua chena enan hal nual bok ti hriatani chu thil sanga chuan tua chungmi mi pathum ku nei uwa ku wem buale ma long khini ta chu laipui mu po kena deng hluma kum samsari pangami u sengli na po hal hlumani chu tiang bokin Sakang Region miang khuwa po meni somni pahni sonhodar khalle chan vevel khan military council sipai howin suibong ta khuwa ku saini nia chu PDF ten an inzomna nei tin an mana ani chu khochunga bazar laya manani chu tianga tol chung khochung le mun sang sanga pol hroi tu activist te chanchin bumi te CDM tel tele pol sang sanga mi te man shen le thu boy siam sak to te baka revolution chung anu na chan te chanchin thar hriat nei te chuan AAPP a hil hriat zel thayani KNLA brigade khanna te area a me thachungin military council sipai tele KNLA joint force te tum somli pakhat in kapin sipai somsari pakhat an thia KNLA joint force lama mi pahnian thi Karen National Union KNU brigade khanna te control area Tathong district chunga firfiak sipai le an hnuaya BGF tele KNLA le KNDO tangkop te in kara me thachungin tum somli pakhat an in kapa military council lama somsari pakhat thi in hliam somnga pathuman oma sipai motor pangan ti chia sak thei thu le KNLA le KNDO tangkop lama mi pahnih thi in mi som pakhatin hliaman tur thu KNU ten thu chuan siam firfiak sipai te hian Tathong district chunga thlo theina manga tum hnian ka wangin mi pui chen in som pakhata kangrala sipai ten an ke matanga khochung la maral thuam lian ka wangin tua chung mi pahnih thi in mi pathumin hliaman tur ti hriatani chu baka firfiak sipai ten tua chung mi teran vul loi le bong pariat tha sakinan aya thil dang bungroman taute baka mi pui sum nuai zani le som pathum chu sakinan lak saka mi somni pali lai puak phur tur le human silatanan man thu KNU ten an tu suan tar lang tel bokani KNDF in kum khan mela mu in battalion somni pakhat military strategy pangadinin military council an baileta kum khat chungin military council sipai sang khat don an kaplum thai Karen National Defence Force KNDF din akum khat champha chu meni somthum pakhat khan KNDF battalion sang sang manania sipai thunai na ti top Federal Democracy din le mania in opna nei Union member Karen State tundiran tumthu chairman khunbi thuna na soya Karen State chunga military council sipai bailetani kum khat chungin sipai sang khat don ti hluman nia kumchan ve vela tangin sipai ho bailet theina din munan amthu KNDF secretary panina mawe chuan khetten media shilani chuti rualin KNDF dinani atanga kum khat chungin mi puilam tanpuina mangin an sipai tetan ralthom engama zat pek ni to ma se mimal tinin an la nei kim lo thu le indona huna silai sol tak tak le atelam po keng chuak tura har sanna la nei thu an soi boka tundin huna chuan ramchung le pon lam om ve bur khon tu te NUG sarkar le KNDF te chu inzom khomin mama miane pueka meti campaign an kalpui meka mi puilam po tel zel turin mawe chuan asom ngala chu campaign atanga mu tur sum te chu NUG Defence Ministry atangin KNDF lama luang lu dona chumi zo a Sagai region Magwe region Chin state om Revolution Army te hena po ataka tanpuina pek chun zom tum ani Military Council School hon ZPCC le ZRA inan lom thu chuan siam Myanmar ramchunga primary school June ni hnia hon ani le chu zomi political combined committee ZPCC le
Zomi Revolution Army Eastern Command ZRA-10 athalam zong an lom pui thu meni somthum khan thu chuan siam thu riatani ZRA le ZPCC chuan kumsang ni le somni pani sang ni le somni pathum academic sessionatan KG tanga grade 11 thleng zirlai curriculum chu NLD sarkar laina lo duang fel to a chumi zul zui chia zirlai thar anga zirtiran ni tur thu an thriata wangle ramchung malama huna eng zual thai be seya anlom pui thu an tar langa zawrame mo zawmi rame mo chunga om school no pangta chu nakin hunata na RCN turten ni angin COVID-19 le Myanmar ramchung politics boina wanga kumhni zet khar to zirna inte honga zirna bhla lo tur le hunrem chang bo pelawa atha thai angbera zirna kalpui chunjom zel turin fuina thuan tar lang bokani chuba ka mimal le engpol po in zogam chunga primary school le high school building ti chiat silaya ka zirtir tu te kong engma zonga ti buai vawle tharum tho angchi thil sual engma ti lo turin hriat tir nan chuatela chutianga tilwen omani chuan mi firfiak pol firfiak anga in digna om thainan thunai tu sarkar nen tang ruala semna pe kan i tur thu le atula ni chuan international law zul zuya semna pe kan ni tur thu po antar lang tel bokani Military Council how tuluber Senior General Min Anghlayan Ramazalenta tina soi thunina ponglak tu Military Council Dictator Leader Senior General Min Anghlayan May ni somthum pakhata ne piroan nei tak Military Council meeting a Myanmar ramchu Ramzalen din huna omto thu asoya hetia Ramzalen to anga soyatanga reilote a rengun khopui leilia bas tena bomo puaka bas ngak tu mi puizinga mi pakhathi in mi pakwa in hliaman tor ti hriatani rengun khopui mi ta soidan chuan he bom puak hi PDF te thil te ni thailo PDF 10 mi pui omna a boman kam ngai lo Military Council 10 PDF te ti ming siat tumin boman kamani zo kang tinan soya Military Council lamero chuan bas tena bom puak thi ta kha bom ti puak tu ni tinan puwa achung te kovin thu an zot fiat ti hriatani NUG Defense Ministry unain thu nanga soidan chuan mi pui te le PDF te in muthiam lo tura Military Council te thil ti ani ti in Myanmar naw na tar langani Khetel media in nimin pia June ni khata sipai thizar le PDF thizar report ala khom danin Sagan region kale township sipai pasari thi in PDF mi pakhata thi boka Sagan region kani township sipai somthuman thi Sagan region Sagan le Swebu inkara sipai somni pangan thia Magwa region Magwa khopuya sipai pakhata thi Sagan region Wedlet township sipai panga thi boka heti hian nimin pia June ni khata sipai thizar le PDF thizat Khetel media report ala khom danin Military Council sipai somruk pariadan thia PDF mi pakhata thi bokani Khetel media in nimin June ni nia sipai thizar le PDF thizar report ala khom danin Sagan region kani township sipai pathum thi in PDF mi pakhata thia Tanin Tai region Palo township sipai palian thi Magwe region Jijacho township sipai pariadan thia Mon state Tathong township sipai pathuman thi Karen state Tantang township sipai som pathuman thia Sagan region Mimiu township sipai palian thi Tanin Tai region Baupin township Mani le Mani in kapin sipai parukan thia Pago region Pago khopuya po Mani lam le Mani lam in kapin police pakhata thibok heti hian nimin June ni nia sipai thizat le PDF thizat Khetel media report ala khom danin Military Council sipai somli pahnian thia PDF lam mi pakhata thibokani Tahan bazar thil red longai thale ila alu buk khat cheng zani tomato buk khat cheng sang khale zanga ziklum buk khat cheng sang khale zanga run hui ku jungchal tiat tel khat somnga borsai be ban rek tiat tel khat cheng za bongsa ati tha buk khat cheng sing khale sang riat asapa ngai buk khat cheng sing khale sang ruk aru bom a irru buk khat cheng sang riat artui pum nga cheng sang khat sangha suiwa buk khat cheng sang riat ngamit chin buk khat cheng sang ruk purun sen buk khat cheng sang khale zanga purun var lian chi buk khat cheng sang ni ate chi buk khat cheng sang khale zaruk san pyo man hi mun then kata cheng zarian ni in mun then kata cheng zanga ni futui hi no ni cheng zanga tian oma no ni zali tian ombok hotpot hi plate khat cheng sing ni man le cheng sing ni le sanga man oma changkan hi pakhat cheng za ni tlang puya changkan tui chi I chia kui hi pakhat cheng za ni le somnga ni thingpui no khat man hi cheng zanga ni ya bu fai man bu fai tui chi I yamin hi alui bek khat cheng singli le sanga athar bek khat cheng sing thum le sang riat
manobu alui bek khat sing thum athar bek khat cheng sing ni le sanga chintu kha bu bek khat sing thum atanga sing thum le sanga ni tlang pui posan hui bek khat cheng singa le sanga tanga cheng sing ruk posan amui lo chi bek khat cheng sing li le sanga manani kale pdf battalion thumna tanpui nangen hi lo ngai thlaila kaini people defense force kale battalion thumna ten lalparin chana sual sipai te kan be zel tura hian theito min chopui zel turin mi puite kan ron ngen le acheu ro tuet latana kan momo le tlak cham thil dang tam viau ma se mi puite in har sana hre verang chungin pangchang takin kan momo zwal te kan ron tar langa nge AK47 silai mu kan momo hlea in beina muala mi pakhatin silai mu somthum travel chawa sual sipai beile chu har sa takani tin in beina muala phone nena in bia khian hok sak a signal omlona phei chuan in bia ka theilawa chu wang chuan mobile phone ngai lawa ol sam taka phone signal omlona po in biak zungzung theina walkie talkie man la thei chi kan mamo hle ani tuna kan mamo zinga poimo ma saber silai mu le walkie talkie kan mamo zia min hria thiam puya theito min cho pui le turin mi puite in tan puina kan ron nge na cheu an ti ani mi pui lam han sangmar le de ula in lo tan pui to na thin kal tlangin kale pdf battalion thumna te tan theito phan sole sam turin kan ron ngen sakani khati zongkha hawena chanchin thar kan ngai thak theite chu ni e